Good morning. I ngasi shooting chatle and husik chatli se Santa Cruz na Andheri na Mud Island. Um ado hujik lockdown to budagi kaino train gi matam se ai khangre pung kya da hange adu natradi traveling Bombay gi traveling to base khara live train hang agadi adugo Mud Island sina Bombay da di Bombay ne aduga Mud Island chat pa kise habidi jetty dong da di ya de ba aduna khatang lape ni na ay ngasi di ante di baw ay auto da chatle ante di Versowa baw auto da chatle jetty di aduga aduda di ay jetty dong aga ay di shooting do location do baw chat kani ay na ngasi shooting ta udo siya numit humni gine numit humni gi shooting se ngasi na day 1 hayang na day 2 hamchit na day 3 ado ay mayam da share tau jarake ay na ay shooting gi location adagi kamay to ko ko ay mayam da lo share tau jarake da mayam na yeng view and music traffic delay public traffic train da chat pa na din nungai kano da tuna yung ado it's okay. So I'm gonna share with you now jetty ride, the ferry ride. Call it ferry ride. Okay na. Ay hujik Mud Island yaure. Aduga Mud Island yaure jetty yaure. Jetty ki tongpam se ngo sine. Asida chatli se boat mayam sida mi pudoi ba. Aduga gari shu happy. Aduga anambana nga phabam ne nga manam yam nam si jetty Thaina Mud Island habidi akoina samudar mapan chakni ngadi sidagi dum tonga chatle tongani adu asomda cross tawraga Mud Island chatteba it's early morning sunny sisina nga phaba mayam gi nga phari ba kholi ba mayam asom dagi mi mayam tonga lae ni khuyam se ngo ai adagi chatlage ai sidai chatlage sise mi yam yame makhan ani shui sida mi pulap amagi leire aduga singa phaba mayam ne aduga sorry aduga asigi sina hange jati makhan ani shui sisi crowd yam yame gari ke kasulai hapani duna sida chatlaroi so I'm gonna go from there sigi jati sina ngasai gi duna mi yam yame agi sina pulap ki aduga hujik sina mi yam da habdi right kongan ba manam yam nam thiye or upay late but mafam di adum habdi kaino photo ga namada ga di yam phajaba ba manam yam nam thiye Mud Island da shooting yam tawe Mud Island da shooting tawba se sidagi dum chatle antu mangai mayam se thai na gi sungai yaure nga kai ka phabagi adagi nga phabagi asom lagi samudar moin chatli lagi chatla nga phai ne dagi main na Mud Island chatla nga phaba Mud Island sigi turen macha se cross taraga Mud Island yaure Hujik ayuki pung nipan tare ay pung 8 tagine yum day thoklai se pung nipan ta base
mayam se dum active oinai Bombay da di pung taruk manga daidagi dum active oinai agi jetty sina mi yamba abidi local si jetty sina private dumaina tawba si jetty sin tongan ba parina ai hujik chatlani asida mi ani ama ngaire ai su tongani ma thakta uchek mam tongi siang there you go jetty tonge ai jetty tonga ga hujik ai mafam da cross tawre ai hujik shooting mafam da yaure aduga yung tu mayam se yamna congested oy sina makeup room sina makeup tobong makeup dada hair makeup mayam lai re sida Bangkok, Thailand. Where you from? जो समझना है समझ लो याम साउनिंगे मोइना बैंकॉक ते थाईलैंड दे दुम हंगी जे कई नो हंगदे हैबा अदि नोइना खनबा खल्लो हाय तामने नत्रा होय होल्डिंग एरिया से कोई होल्डिंग एरिया दुम पी अदो होल्डिंग एरिया से ngasi टेरेस मथक्ता लै अदुगा कैटरिंग गो ब्रेकफास्ट तोबे मैम हजिकाने ब्रेकफास्ट इस बॉक्स दा पीरे हाना दे पीरम दबने आई हुजिक मेकअप तौब कुमथरनी अदुगा रेडी लेनी कुंभम जेमते यम यामना फरक याम ताए You go take a ride from there. Yeah, I'm coming down. Kumbam jeng para ko tam ne tu sala di phazarani se. Sidana moi kitchen. Kidagi namagana kitchen. Room kai ka hawri. I was makeup mafam da ne chatli se yam congested oy halagi shooting mafam se. Too congested. It's a production area. Chatli se makeup mafam da ne. आ रहा है कोई फर्स्ट डे की chaos से मैं आऊँ से चिल्लिंग फर्स्ट डे की मायने तुम तवे शूटिंग मफहम से तुम चिल्लागा हैंडल के का तो वही मेकअप दादा gonna do my makeup and इधर दिखाओ शक्ल दिखाओ योर नोज शक्ल दिखाने को अच्छा she tells she's calling herself Kangana I was makeup that wow right शुगर चीनी डालना है या शुगर वाली गोटी है शुगर और चीनी एक ही है राहुल नहीं हुआ Music setup tawri mayam मेरा नहीं हुआ है मुझे setup se ngo आई ngasi shooting sida ngasai pung 10 makhai dagi set da lakpadagi I've been eating makhana and I've been tripping on makhana. There's different flavor and it's amazing, but I cannot stop now. I have to stop how to eat. what did you just say she is He's calling you now. yes क्यों असोमदगी अकोई hujik vanity van manung da lai ado sidagi kanano mathong hangon hai du hangi अच्छा
अंबिका आपके लिए चार्जर दिया है नहीं वो योला का है उधर योला का योला मैं दे दे सी को बेंची मनु हाँ, ले नीचे मत करना थोड़ा नुपी म्याम सिने नुपीगी सिने नुपागी वैन हाँ? the room di chap mane we're in the van what no this is Manipuri ako'y maroon si kay maroon no eh ay na Ambika na Chinese ay na Chinese na te Manipuri ne मेरे को ये समझा क्या बोला अंबिका बोल रही है चाइनीज है अच्छा, और but ये बोल। मणिपुरी है मणिपुरी ah now है ना? she knows yes first part please let's go boys and girls first part चलो खड़े हो जाओ पीछे आप लोग guys when he starts dancing now that time more energy yeah इसको बोला फोन अंदर रख दो बेटा energy sharing फोटो ही नहीं ले लिए तो सब आ गया बीच में सब ये बहुत डिफिकल्ट काम दे दिया है रोली shooting to budi sign up udah kain चलो रेडी से पोजीशन में आ जाओ रेडी day 1 se khara tapna chatle se taru nyam se mas do या सेम tum dana hitna bani Ambika बानी स्वानी Vani Ambika hojik tum malai re koi amaga व्हाट इज लाइफ shooting to ra ko hito man se mas where's a mask it's corona ya wear a mask क्या where's a mask where's a mask वेट लेट मी शो ऐसे दिखाओ और फिर पहले बहुत वायरल है what ठीक है वो ay hujik nungdang oire pung mapan makhai mapan manipu manga chale hujik shooting lore aduga hujik ngasai ayuk aina utpado jetty ferry do aduna hujik na nungdang pung ama baw hange moise aduga hujik ti mi loi ko me mi se anam mana bike yauna bena achau badu da chatne sisna mi mathanda chat pai nga kane ngasi day 1 lore hayeng day 2 amuk watli aduga just same traveling sumaina Santa Cruz to Andheri metro hayeng di metro chat kane so I'm gonna metro gi travel mayam ulak mayam da Bombay metro finally good night everyone it's beautiful nungdang da hena phajaba hele you know that like you can see the lights and nungdang da hena trying to it's in a bridge Japan so I'm just sharing all normal you know shooting gi live se ko anu mayam dum yengbiyo shooting loi ba pung kya da loi ngasi ayuk shooting loi ba se shooting je pung 8 dai na call time ne pung 8 dai na 8 baw ado moi matam chana loi shan le ngasi di adu nong phadok su matam chana loi shan da ba yawe nong phadok su ngan na loi shan ba yawi theng na loi shan ba yawe matam pung 8 or so that hujik ni myam la asida chat page